standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. Through eternal ages, let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ, my King. Through eternal ages, let His praises. Glory in the highest. I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. I'm standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God, standing on the promises. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, thank you. Kada na gito yung promises mo, kada receive me in Christ. Kaya i-reveal mo na gito, receive mo na dito kami nga stand. We believe in your promises. Kaamin na gito yung promises mo in Christ. Katawan, iti ulwood. Amin ka nagpaypayso, nga isuti pagtakdaran mi. Salamat, nga i-guide mo na ito nga ministry, na ito nga church, ito individual, tapos na di ka sa maka-stand kami. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Malinyo tagtugaw. Okay. Ninabalabas, suro kada kayo day standing on the Word. Standing on the Word of God. May sadya, nagitaan tayo day standing on the Word. Kitaan nyo ngay dadjay scripture nga tituktukuyan na da kayo. Kas kini dyan, nga kunali dyan, siyak day timak, nagpukpuk kaw ijay litang. Amo ni John the Baptist, no sino iso na ijay word. Amen. Kaya't iso na dadjay, timtimak ijay litang. Amon mat ni Jesus, no sino iso na ijay word. Amo na anya dadjay, scripture, nga tituktukuyan na kat isuna. So nga muna nga, He is the light. Muna nga, isuna da jay Misaya. Muna da gijay. Ket in-claim na amin, di kinasi asin nunay dyan. So, dati may isa, kailangan nga maawatan ti believer. So ano pang believer, iso ti bagim nga believer. Ano mo kayo kiklaim, dahil haan nga pang believer. Amen. So sino dahil parakin ka sa believer, so ti claim mo, standing on the Word. Hallelujah.
And one thing more, kailangan maawatan tayo is they standing on the word. Kada they promises. Kada ito'y. Hallelujah. Ito'y word, adaman the promises of God. Adamat na the word of God, nga awan, they promise, ijay. No dikitli, suda jay kunata yung nga under the law. Ano nga i-anchor iti sarili mi jay. Ti pangi kargam ti sarilim iti promises of God. So nga day kung kunak na palabas, ano ti agtagtagainap? Ano tagtagtaginop ka na kayo? O minsan tagtaginopan da nga mayat kayo. O minsan mo tagtaginopan da madi kayo. O minsan tagtaginopan da nabiyag kayo. O minsan tagtaginopan da natay kayo. So kayong agtras si tagtaginop. No pa the Bible, ada di tagtaginop in the last days. Prophesy danto, agtagtagainop danto. Pero ano ti tagtagainop nga hanga nagapukin ni Lord. Amen? Gasam kanyak nag-start na the ministry tayo, ano nang tagtagainop kanyak? Tinagtagainop na, pitpidotak kano ti basura, kakaasiak, ay da kami ginimisis, duwa kami kano. Pitpidot kami ti basura. And then, the interpretation na ijay, kumakasi kami. Agpidot kami ito ti basura nga kanan mi. Agasam. At din may da, una da, natagtagainap may. Pitpidot kayo ti basura. Okay. Ayso. At pangikapkabilan mi kano di basura ngay. Kung nakatikabilyo di elp. Oh. Ada magam elp ko. Mystic ditang interpretation nyo ditang a dream. Anak ka kumakasi tada elp ko. Ita basura inak. Ada pang ipanak dita. Nagita dagay basura nga tatao nga ipan ko kini Lord. So nga, kasjay, ang kayo malistisib, bijay, tagtag-inop na. Karkaro jay kontra, tinagtag-inop din ka. Kontra, tinagtag-inop na. Hindi ko manan, ano mo na tagtag-inop? Prophecy pa yan. After 5 years, ag-collapse the ministry ni Pastor Romy. Oh, gasam. So, already 5 years, 18 years tatan. So nga, narigat, kakasjay, standing on the promises of God. Standing on the Word. Okay? Mapana kayo dyan, standing on the Word, the gospel, the Word of God. Dapat tayo ag-stand in the gospel. Because the gospel is the gospel of faith. Amen? Kayo ag-stand dyan, tagaginop na. Ipiano tinagtaginop na, binmak na ka. Approve. Hallelujah. Ngamuray na ta, uray na tagtaginop na. Hangka nga, pa, banjing-banjing iday nga, nanto pa'y nakatagtaginop. Hangka trust siya eh. Trust ka lang tayo the word. Because it is sure, the foundation is the word. So nga doon tayo managtagtaginop na. Adawan natin ka umay na, natagtaginop na kanumanan. Idimat kini kano, di tagtaginop na. Tagtaginop na kano, na di binalaas kano nga bulilit. So kanumanan tiapan ko, ilakla ko. Kaso kanumanan di, nalaas nga bulilit. So, da kayo siguro niya. Nalaas nga bulilit. Di bali? May paksiw niya eh. But praise the Lord,
Nga dyan nakatataginop dyan, na-realize na. Nga that's not from God. So nga, umay nga makidangag ti teaching ditoy. May isa nga pastor liay. Hallelujah! So makita yo, ano ti managtagtaginop? So nga, hantay yung agisistan, liday. Agistan tayo na tayo the Word of God. Okay, so agistan tayo the promises of God. Tata. Okay, kita nyo yung the promises of God. Ito yung Bible. Nga, hallelujah. Dati scripture. So, mapan tayo. 2 Corinthians. Standing on the promises. 2 Corinthians chapter 1. Hallelujah. The verse 19. Oh, yes. Sige. Pasa. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, by me and Silas and Timothy, was not yes and no, but in him it has always been yes. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ, and so through him the Amen is spoken by us to the glory of God. Oh. So makita yun dyan. Hallelujah. Amin nga promises. But before that, ni Jesus daytoy. Amen. Ulit tayo verse 19. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, by me and Silas and Timothy, was not yes and no. Okay, pause. So makita yun dyan, nga preach me ket ni Jesus. Siya kenda Silvanus, ni Timothy, ni Silas diya, Silvano nga diya, ni Silas. Itata, haan nga yes or no ni Jesus. No di kiti, iso na jay, yes, ti promise. Verse 20, no matter how many promises, oray no kasano ka aduna, jay promises ni Apo Diyos, ni Ama tayo nga Diyos, para kada tayo nga in promise na kini Jesus, awan tagmintis siya. Ulit na ka, jay promise na in Christ, tibagin ti Christian, ti believer. Tada jay promise na para Hudyo. Kas parang ay promise na para kadi Hudyo, they are chosen people para Hudyo day. Dahil napili nga sublyanto ni Jesus after the rapture, after the great tribulation. Ket Israel day. Hanga na tayo nga Gentile. So awan tayo dyan. Pero they promises na nga dagitoy nga in work out na for us, tata. So tibagi tayo. Amen. So nga tikitaan nyo lang ijay, ada di pang Hudyo, ada di pang Gentile. Di pang Gentile, isuti i-claim you. Jadi agistan kayo dyan nga promise. Hallelujah. Ta kailangan mailasin nyo ti pang Hudyo ken pang Gentile. Ulitak na dyan, chosen people, masublyanto ni Jesus after great tribulation, Israelites. Ngabtata, naibilang tayo dyan. Tauray ko na tayo nga
ti Hudyo ken Gentile ket nagmaymaysa, adala ta tinababati nga promise ni Apo Diyos pang Hudyo lang. Adala ta lamang da kada tayo. Okay? Isu nga, di promise na pang Gentile, isu ti i-claim yo. Okay, claim tayo. Sige, tuloy. Verse 20. Okay. Ora kasunod ka adon ti promise na ket amen. Anya ti ket na sawon ti amen. So ay iso nga mo tag amen. So ti amen ni Apo Diyos kari aming nga promise na. Iso na ti yes. Ti amen, yes, or so be it, or I agree. Amen. So nag-amen kayo, I agree. Yes. Hallelujah. So naawatan nyo siguro ti amen. Ti amen, ti Diyos, ti promises na ni Jesus. Yes. Han nga yes or no? So, basta nakita nga promises of God, yes. So, nga kita nyo amin nga promise ni Father God for us, nga Gentile kini Jesus. Okay. Amen. Hallelujah. Ulitin tayo man. Verse 20. Yes. Okay. Verse 21. Ulit. Ooh, amen. So nga ijay yung claim kini Jesus. They promises. So aming nga promise na kada tayo nga Gentile kini Jesus panay yes. Kala no i-receive mo ay ada ni Apo Diyos may bagbaga, yes. That is yours. Yes. Anay bagbaga, yes. No. Yes. Yes. No, wait. Kasi, yes. Hallelujah. Noon baga nga rumang ay, ti Gentile, yes. Oh, say ko na nga, my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Jesus Christ. Yes. Tati kinabununan, supply na ni. Study na tayo na about the promise na iti prosperity. Sige, the basis ijay, nga number 1, katay finish work na. Dayagistan tayo dyan. Na the finish work na ijay, jay grace. Okay, 2 Corinthians 8:9. Sa tayo dyan. Kita lang na day prosperity. Kasi ano iti mangikiklaim di prosperity, pero handa nga mo, no, ayan na day promise. Kailangan aming nga i-claim you at that the word, at that the seed. Ta never kang agsikog, babae ka, malaksik ni Mary, no, one the seed nga naimula. Kailangan nga the seed. Kat the seed, word. So ngayon ba, kay babadyot sarili ti word of God?
Gana nga ma-saturate kayo. Gana nga ma-marinate kayo the word. Amen? So now, kailangan, even naging confession tayo. Kailangan na seed na, dati word na. Ano tayo kan confess, nga bawan jay seed. So nga, kalada gay babae nga, masikugak. Kahit awan mo't asawa na. Dapat, ano na imulag ka kasi nasa mo iba ka. Kapay si kan ni Mary. Amen. Oh, hallelujah. So ano ibagbagam nga you are rich, ada seed. Kapag is-istanam, ano di promise si Jai? Kat isura ito okay. Prosperity 2 Corinthians 8:9. Sige. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor. Pose. Amoy rin ay, parabor ni Diyos, nga, no pa'y iso nakat baknang. Baknang ni Jesus. Dati kukuha na ti amin, nga kukuha ti ama. Pero niya di ko na ti scripture. Uray baknang, gapu kada kayo. Sino na gapu kada kayo? Hudyo ba? Nairaman tayo. Okay, ulit. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your ayan. Anya ti kaya asawan di ay. Gapu kada kayo. Gapu kada kayo. Gapu kada tayo. Sino nga gapu kada kayo dyan? Siyak ti may say dyan. O, dadyan ti rason. Siyak ti gapu na. Kenda kayo. Ti gapu na nagbalin nga napanglaw. Tabayada na dadyan penalty ti sin ni Adan. Nga kinapanglaw. So, binayada na dadyan sin, binayada na dadyan poverty. Okay. Awatan yon. Okay, tuloy. so that through his poverty might become rich. Okay. Through his poverty, babayan de panagbalin na nga napanglaw, tainala natin kinapanglaw mo, kinapanglaw ko, akas mula panangalan na di basol, akas mula panangalan na di sakit, sana ilan sa ijay cross. So inlansa na di poverty ijay cross. Tapno di kinabaknang na, iso ti may isupply kin ka, nga bumaknangam. That's the promise. That's the gospel. Hallelujah. Amen. Oh. So prosperity na ita. Panagrangay. Okay. So believe kayo nga talagang in workout natin panagrangay mo. Kaano na ngayon workout? Ijay cross. Di nagbalin ka na panglaw. It is done. It is finished. Nalpas na niya, ibagi na. Tati ibagi na, mangikaro niya kinapanglaw mo. Nalpas na niya, ibagi na. Jay bagim na lang, di maururay. Jay bagim, stand on the promises. Sikalag stand by faith. Now, allow mo jay benefit. Oh my God. Hallelujah. So nga, han ka ba lang abin maklawan pa lang day iganam, idayan nga scripture na set free ka, na bayadan nanda kinapanglawken ka, so nga hanan nga sika jay tao nga nilulunod nga napanglaw, tainala ni Jesus jay curse
of poverty, in sukat na de kinabaknang na ti pag-istanam. Nga you are rich. Woo! Kasi di kasana di ay. So nga uray o awan, iti makita pa lang ang manifestation, believe in His promises. Stand on that word. Nga you are rich. Nilpasin ni Jesus, ti panagbaknang mo. Gasam. Naidagat, iso nga naman minsan, He became poor, the true is poverty, I might become rich. And then hanyo nga meditate. Ano ti kasjay nga kakadwa. So nga handa makita di ay, no kasano ka powerful na dajay, ngayon work out ni Jesus. Ijay, ti basis. Hanga dyan laing mo dito lubong. Hanga gaputa nakaadal ka. Ano ti rumang rangay, gaputa nakaadal. Pero, dagi dyan rumangay dyan, nga dyan ti kitanda, natangsit dagi dyan. Ma-pride da no rumangay da. Ngam no tinakita mo kat, the finished work ni Jesus, maging kati humility. Han ko nga trabaho da dyan. Han ko nga aramid. Trabaho ni Jesus. He became poor. That through His poverty, I might become rich. And now, I am rich. Hallelujah. Hallelujah. Woo! So, pagkayatan ba di Diyos nga rumangay tayo? Haan ko man ka nagbalin ka na panglaw. Nungan na nga pagkayatan. Dajay bakit para amin? Yes. Kung naman tira duman, di pa no rumangay tayo amin, Pastor. Di awan tiyag trabaho. Kanayong ko'y pagbaga di, you're wrong. Apay no bumakna ka, hanggang agtrabahon. Lubong na isa. Yes, amen. Hallelujah. So, no, awan lang di cross. No siya ka. No, awan di cross. Hanak ka rumang ay. Salamat ijay cross. Nga nagbalin ni Jesus nga napanglaw. Tapno adati chance ko nga rumang ay. Thank you, Jesus, for what you have done. Kasjay di kasana. So, apan tayo di Philippians 4. So, malaki, claim tayo, oray no mamingsan di giving tinakaikuan na rin doy. So, matlang, giving matlang, ijay 2 Corinthians, di ba? Yes. Giving di jay Macedonia. So, nga inbagan ni Paul. Hallelujah. Dito'y mat. Pantayo mat. Philippians 4. Erugik ti ay verse 19 na strike kan tayo. Pero erugik tayo di verse 15. Sige, basa. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, Okay. when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. Okay, sumagi tayo. Giver mat ti Philippians. Amen. Kakas ka tayo dito yung Trinidad. Okay, verse 16. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid more than once when I was in need. Okay, supporter ni Paul Dagidoy. Amen. Okay, verse 17. Oh, yes. Ti si Syrak. Ket dajay. Fruit. Amen. Fruit that may abound to your account. Dahil ti kayat ko, kunan ni Paul, hanga dajay, tapnod, ado iti supply ko.
Mabayag na ito santo ma-realize ti papastor. Kanyak na bayag. Sa ako maawatan dahi nga verse. Taidi, tayo nga mo. Numaminsan, disisiran tayo ta. Hindi kanyak at no, ako mamang supply mo't kanyak ta. Ipapatik. Kasi iti karakararag ko. Lord, mangirisap ka ti supporter ko mat. Ta ipapatik. Ta gumagutak. Dublit ti kastak, Apo Diyos. No, awan lata. Sabali manan kararag ko. Kanak tilugan ko, ta ipapatik. Mayat ta dalugan. Tagrubatak ti oras. Allah, awan lata. Kasyay, tawanan. Iti naglabas. Katawan lata. Gana nga, kurkuriktaran dak na Apo Diyos. Gana na-realize ko. Timpangi paggagat ayakat jay labgip. Timpangi paggagat nga takot jay lugan. Oh Lord, forgive me. Haan nga na ito timpangi paggagat. Timpangi paggagat kasi panakamamuking ka. Oh. Santo Mada. Tanyo day. Hindi Mada hanak mo lang nga talaga ginmagat ijay. Sin madutak kit di. Hindi masabsabot kit di kasapulan. Mayat kit di ti pasyaran no. So nga kinoriktadak ni Apo Diyos si Jai. Ijay ko na-realize. Nga hangay jay tayan ti revival. Nga iso ti karakaralag ti daduma papastor. No adda kuma. No parang ayan da kuma. Talaga ipapatik. Han, I don't believe in that. No rumang ay ka ti panakamom ka di promises of God. Karagi di words of God. Ijay ti revival. Amen. Hallelujah. So nga, nagbaliw ti kararag ko. Lord, pakitam kiti kanyak nagiti in trabaho ni Jesus para kada kami nga Gentile tay jayak nga gistan. So day sursurok kada kayo. Amen. So nga, dinisisayaran mi kada kayo kat jay fruit. Kama iad ijay account you. Hallelujah. Kaya ba? Woo! Okay. Sige, tuloy. Verse 18. I have received full payment and have more than enough. I am not satisfied. Now that I have received from the Holy the gifts sent, they are a fragrant offering, an acceptable sacrifice pleasing to God. Okay, talagang mayat ti giving, nabanglunga talaga kini Apo Diyos. Ket na ito ti result, or dito din bagana, ay kasta ni Apo Diyos. Verse 19. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Amen. And my God will meet all your needs, shall supply all your need, according to His riches. Kas may nurot ijay, kinabaknang na in glory by Jesus Christ. Ta aming kinabaknang ni Father God na ited ka ni Jesus. Kati aming kinabaknang ni Jesus na ited jay church nga asawa na, ken bagina. Naisuro ko na jay di Wednesday, di ba? Kada kayo in Mighty Healing School, we are His body, He is our head. So it's impossible for that head to leave His body. Aming and work out the head, that is for His body. For the salvation of His body, for the prosperity of His body, for the healing of His body. Kat amin mat nga turay jay head, nakipagturay jay body.
Kat timaya ti jay baknang jay head. So nga baknang jay body. Dat tayo jay bagina. So nga isupply na kada tayo. Supply jay head. Ti aming nga kinabaknang nga da kanya na ta iso ti purpose ni Father God. Nga aming kinabaknang nga na-inted na kini Jesus, ti purpose ni Father God ijay, tap nag-transfer kada tayo dagi ijay, nga kinabaknang ti amang nga Diyos. In pagnana kini Jesus. Woo! Woohoo! Iso nga talaga nga i-supply na eh. Tayin supply nan. Ti kinabuno na inmununan ni Jesus nga na-supply. Kat supply na da jay substance or da jay pinakaramot. Dagito'y laang prosperity ti material, financial, day talaang kat fruit. Jay ramot nga ni Jesus. So nga talaga, kanyak pa I believe, ti prosperity. Hanggang day ko na nga prosperity gospel. No dikit di gospel nga mang pa-prosper. Gusto ba di pa nang baliktad ko dyan? Ta, do tayo ay bagbaga, ay ni Pastor Romy, prosperity preacher na ita. Kanya nga ron. Kat talaga nga ti promise of God, may isa prosperity. Amen. Okay, amo tayo na kita. Pero, saksak ko lang kada kayo. Minsan, aduta kiklaim nga kadwa. Into na ibagam, apa nga ikiklaim mo? Ala, anda ngamot pangar-arikapan da. No apay. Awan day seed. So nga piki nga sikog. Pungan day ta. An mo nga maisikog, no awan ti seed. Alaang pa'y jay seed, tapno adda maisikog mo. Amen. Ala. Okay. So nga do ti confess, nga awan ti seed na. Kailangan nga da seed mo. Saga kaagi confess. Tati confess mo, jay seed nga word. Okay, mabantayo man pa, ilatay jay ko. Romans 8, verse 17, kumadayay. Pero, irugi tayo di verse 15. 15 to 17, okay. The Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. Kita nyo dyan na-receive tayo ng Spirit, handa tayo ba pagbotgan, handa tayo nga ramiden ng slave. Iso nga kailangan, kayo nga takrot, nga mang claim, wano ag-stand, ijay promise. Amen? Anak na kayo di Diyos. The spirit of adoption din na-receive tayo. Spirit of sonship. No anak na ka, baknang kan. Kaya na anak mo pa lang, you are rich already. Believe kayo siya. Sika, Brother Milton, painood anak mo. Nato ko na pala, napanglaw ka, baby. Orayon di time mo, takayam tiyag trabaho. No baknang ka, baknangan jay baby. Tagapagtawid eh. So, verse 16. So, hindi na anak tayo ti Diyos, we are rich already. Ay, patyan nyo gamin, din ay anakan nyo ti spiritual. Mas reliable. Kaysa din ay anakam ti physical. Tinay anakam ti physical, mabalindang ay babawi. Pero ti spiritual, haan nga ulbod ni amam. Payan dati ko na nyo,
O minsan kami, dadyan na anakan nyo ti physical, ted ada nga biliban nyo. Ngam din na anakan nyo ti spiritual, medyo kurang. Hanyo nga mo, nga tinakaibatayan, dadya physical, kapag nakanak tayo, inmon una, nga naibatay dadya, kumay, di spiritual. So nga no, agpaypayso di physical, mas agpaypayso di spiritual. So nga no, ti anak ti physical, katagapagtawid, mas karkaro. Katagapagtawid tayo nga anak, ti spiritual father tayo. You need to understand that. Amen? Hallelujah. Sige, pasa. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Okay, the Spirit tayo di, ayaw muna. Okay, so mawag tayo ti Abba Father. Okay, verse 17. Ito yan. Now we are children, then we are heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His suffering, So makita yun. Sige. Okay. So makita yun, no anak na ka, tagapagtawid kan. So di ka pa lang nagtrabaho, you are rich already. Di ka pa lang nagkararag, you are rich. Kung masapul, agtulid-tulid ka, sa mo matawid. Tiga po na nga natawid mo because naianak ka. Haan gagaputa, nagtulid-tulid ka nga nagkararag. Pero di pa nagkararag, yes, maramdaman niya. Pero ti connection mo kini Apo Diyos as a son or as a daughter, ijay ka nga nagbalin, nga rich. Di ka ba lang nag-ayunar? You're rich na. Di pa kuha nga rod, pastor, anak ka roden nga karkararag. Anak kararag mo nga maawatam. Kararag mo nga agmature ka. Amen. Ngam talaga ti kinapulno na. Uray di baby ka pa lang. Talaga tagapagtawid kan. Tilang problema, han mo nga ma-claim na ginatawid mo ta baby ka nga ron. Kuna ko nam, uray lugan mo day lugan. Ngam dumakdakal kan, alam mo dyan manibila. Because, alam mo dyan susi, no naadal mon, tatalaga nga idiubing ka pa lang, kukwa mo diyay. Kukwa yun diyay. So nga, very important, nga mature ka, iti panakamom, karag the promises of God, iti the word of God, for your life. Ngam tinang rugyan na diyay, di ka pa lang nagkararag, you are rich already. Tiket ko sa wanda nga mong palang ikararag, Lord, parang ayon na kaon pala niya. Lord, ayan na tikinarangay ko, aan mo pala nga dinawdawat niya, narangay kan, connected kan nga dati. Hey. Amen. Kasi the prosperity na alam since spiritual birth. So, agistan kay Jai. Hallelujah. So nga, no siya, kana ko questionan, kayong agtagtatagtagainup kanyak ti. Kakaasi nga gilaklakot bulilit nga. I don't believe in you. I believe in God's promises. I don't believe in that bulilit. Amen. Hallelujah. Aganad kayo dyan. Oray na kayo no insan. No na kayo po yung mismo nagtataginap, ibaling yun dyan. You have the word. Stand on the word. Anay bagay, stand on your dream. Adi tagtaginap. Ag-stand kay di dream mo nga dayay vision, pero han kay di tagtaginap. Because adot di tagtaginap kung nakarod. Karkarod at nga born again tayo.
Hanon nga unay, di tagtaginap nga mangilid ka na tayo. Di tagtaginap tayo langan is to confirm. Mang-confirm, ijay binilib tayo. Harabahanda. Okay, mapan tayo di Galatia. At i-end ko dito eh. Amo tayo na gito yung verse. Galatia 3, verse 7 to 9. Sa ating mapan kadagos si verse 29. 7 to 9, Galatia chapter 3. Prosperity pala ito eh. Talaga narigat nga. Maala tayo amin, naging promises. Na gano'n, iso nga ilugik ti prosperity. Naganas ngamin na ito eh. No prosperity kat talaga man manuti maturog. Warabahan na. Amen. Sige, verse 7. Okay. At tayong adaan pamati, anak na tayo ni Abraham. Amen. Verse 8. Okay, kita nyo Dahil tayo promise ni Apo Diyos kini Abraham. So mabindisyonan amin nga nation. Tikat nasawan amin nga nation, amin nga puli. Amen. Kasi, agbalin nga anak ni Abraham, jay mamatimet, ijay gospel, akas kanya na. Ito yung bagbagak, even jay old books, na i-preachan the gospel. Tamanan di mang litlito iti daduma. Kasano nga na i-preach, pastor? Kung naman ti daduma, kat ti Ebanghelyo kat ni Matthew, ni Marcos, ni Lucas, kini Jan. Pumat na ito yung may samot, ito yung nakaw awat ti gospel. No da Matthew, Marcos, ti gospel, 4 gospels. Ti gospel ni Jesus. Jay umay na i-work out. So na-preach din through prophecy. Amen. Tatan na i-preachan tain mayon. Amen. So nga tatan day past tense of God's word. More than 2,000 years ago. Kano ka na agasan? More than 2,000 years ago. Ano nang intrabaho? Ti panagrangay mo? More than 2,000 years ago. Ay unay. Amen. So, receive mo by faith. Okay. So, verse 8. Oh. Oh, anya nga blessing ni ay. Amin nga blessing ni Abraham. Spiritual, nga natin material. Financial. Baknang ni Abraham, ti gold. Verse 9. So those who rely on faith are blessed along with Abraham. Okay, dagiday na mati, akas kini Abraham, mabindisyonan da, akas kini Abraham. So nga, the same gospel. Ti pinatin ni Abraham nga gospel, kat pinatim, para king kajay promise nga blessing. Okay, verse 29. Andayon ni Jai. Sige. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed, and heirs according to the promise. Kita nyo man ang the word heirs. Nga the heirs, ang alapayag nga heirs. Ear. Tagapagtawid. 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 Di pa lang nagkararag. Natawid nan din ay anak.
Na siya kat maragsakan ak no meditate ko na gito. Kaasam na ito ngayon workout ni Jesus. So I am rich nga talaga. I am blessed. Aming nga sanikwa ti ama kini Jesus, nakipagtagikwaak, idinay anakak, since spiritual birth. Woo! Woo! Amen! So nga siyak, di tagapagtawid. Iti kinabaknang ni Jesus. So stand on the promises. Hallelujah. So that you can confess you every day. Bumangon kayo tagsapa, thank you Lord. Ito'y bumangon dyan tagapagtawid. Amin nga sa nikwam na tawid ko in Christ. Amen. Amen. So ijay kayo nga agi-confess. Ala nyo jay seed, sayo i-confess daily. Kana may saturate na dajay mind you, your spirit, soul, and body. Gana nga, kasdayan tirikrik nayo, nga magmag na dito'y lubong. Kasla nga di damo, di ba natawid tayo di poverty, so nga dajay poverty mentality. Even poverty senses, ada nga nag-work ka na tayo, so nga magmag na ka, napapanglaw ka. Magmagna ka, kakaasi ka. Rikrik-nam ka siya'y. May sukat mat na ito eh. Hingga na magmagna ka, amom nga you are rich. Agmulbulagat ka, amom nga you are rich. Kasi di kayan dito yung word of God. Once nga da kay jay nga level, sigurado nga rumwar jay manifestation. Woo! Umun-una ti faith, umun-una jay seed, santo manifestation. So nga kailangan, ununaan nyo, standing on the promises. Palakpak ni Jesus. Tumakder tayo, hallelujah. That's my message for today. So nga kailangan nyo ti seed o promise, seed nga word. Amen? Sayo i-confess, agistan kayo jay. Every day of your life, kailangan kayo maggaraw. Because amin nga promises ni Father God kada tayo, yes. Ang yes or no? Yes. I-claim yun na day, ora ka na giti ubing nyo. No, ada na giti anak yo. Makayulatan, nasingpet, ito yung anak ko. Ora na imot ta, sa mga rigan. Yes. Da kami tubay kinimisis, kagiti ubing mi kasi ay. Nalalaing tigito yung ubing mi. Nagagagot na tinadyosan. Amen. So ano, bakit? Budak ito yung anak ta, nagagagot na po Diyos. Sige lata, kasi lata nga kasay. Because your promise, Father God, iti family me, ket nabindisyonan kami. Anak mo na kami, nga tagapagtawid. Even at the church. So at the church, kung ako nakiday, awan tilaing ko dito, apo Diyos, amin kat nagtaod ka. Sikat nag-work, nakadwak dito eh. So I believe nag-prosper dito eh, because of your promises. Di naramid mo yung cross, di mag-prosper dito eh. Hanga siyak. So thank you, Father. Amen. Kasi amin. So nga i-claim nyo. Nung asawa yung kat, medyo narigat. Usaran nyo lang ito eh. Amo yung unononati faith. Santo pa nag-change. Kagistan kayo di word. Kagistan kayo di promise. Na-receive yun ni Jesus. He is higher than any spirits of hell. Claim yun na. Even kanini saksakit, kanini i-claim yun lata. Jesus is your head. He is the head of health. And you are His body.
Amin lagi na, ng prosperity, kailangan biliban nyo nga rumangay kayo. Talagang parangay ti Diyos. In workout nga talaga ni Jesus diya. In trabaho na diya. Woo! Han nga mabalin, nga trabaho na sana imot mo lang, iti benefits na. Han nga mabalin nga kasta. In trabaho na, kaya-kayat na, nga enjoyam, dagidjay nga benefits, itin workout na king ka. You need to believe in that. Amen. Hallelujah. Aming and workout na, dajay ti will na. Anyo, biro-biro kan pala niya, pagayatan nga dati Diyos, pagayatan na aming ngayon workout na king ka. That's the will of God. Hallelujah. Kitaan nyo, kahit na nga maisalakan tayo, so nga will not salvation. Tayo workout na. Will not healing. Tayo workout na. Will na di panagrangay. Tayo workout na. Will na iti righteousness. Tayo workout na. Aming and workout na, iso ti will na. You need to understand. Tagidjay, and then receive it. Accept it. Confess it. Day and night. Hallelujah. Okay. Follow this prayer after me. Father God, I believe. Aming nga promises mo. Naitad ka na. Babaan ka ni Jesus. Aming nga promise mo, para ka na kaming nga Gentile, na-receive kon, since spiritual birth. I believe, nga narangayak. I believe, tagalangit akon. I believe, I am saved. I believe, I am blessed. I believe, I am protected. I believe, I am now holy. I am now righteous. I believe, the devil is defeated in my life. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Aming nga promise, kukwam kini Jesus.